Ebenyigba TV. Míaƒe Venyigba, míaƒe dekɔnu. Míetso Ebenyigba TV. Egba mídui be míava dzi ŋuɖoɖo ne nu geɖe yiwo ke dzɔdzɔm le míaƒe dukɔ me egba. Eya mata míeɖo gbɔwo egba. Mekuru ŋkɔ wo ɖe. Ŋkɔ nye Mrs. Afaka. Mrs. Afaka. Ŋutsi be míabia be ɖe. Nu kae le susu be eya na be tsã ƒe srɔ̃ɖeƒe gbegbe menɔ anyi o. Abe ale yi ke srɔ̃gbegbe li le egba ƒe srɔ̃ɖeɖe me. Nu ke mekpɔ tso ŋue nye be tsãtɔwoe la, woɖe ɖetugbiwo la bɔbɔna wo ɖokui. Wosrɔ̃ nu le wo dzilawo gbɔ. Woɖo to wo dzilawo. Wona wo xlɔ̃nuwoe. Aƒe wo ge ɖe srɔ̃ɖeƒe. Tsãtɔwoe la, wometso ƒo ɖe srɔ̃. Aƒe nyɔnu ɖe alo ŋutsuvi ɖe akplɔ nyɔnuvi ɖe va dzilawo gbɔ be eya be yeaɖe la. Ele be dzilawo no zɔ nyɔnuvie gɔme, no kpɔ aƒe me ɖa, no kpɔ wo agbenɔnɔ, no kpɔ be ebua dzilawo le aƒe me, ewɔ aƒe me dɔ. Aƒe woate ŋu aɖe asi aɖe ne woƒe viwoe. Nyɔnuwo tsɔ woƒe akpadzi si gbɔ le. Gake fifie mía fifie tɔwoe srɔ̃ ke ɖe mi le la, mi le ɖe le ahaba, mi le ɖe le kuteƒe, mi le ɖe le mɔdodowo dzi. Menya leke amie lɔ. Ame ye kpɔ le mɔdodo dzi, amegbetɔ ŋutɔ wònyo tsɛ la wòmenya wo. Ɖeko kpɔ le mɔ dzi kɔ be yi lɔe. Ko mi dze zɔzɔ. Ke mi eɖewo ne fuva me la ela ɖe. Ame mi la menya ŋɖe kɔ. Mía fifie viwo megalɔ be la, mi srɔ̃ nu le mía dzilawo gbɔ. Megalɔ be mi ɖo to. Megalɔ be no xlɔ̃ nu mi o. No fia mi le keke ne mi be mi ɖe srɔ̃ la, míage ɖe srɔ̃gbe me. Woafia mi be ne mi yi la, ne nu mawo le vava, mi nya leke míawɔe be srɔ̃gbegbe mana anyi o. Mía fifie viwo la, megale wɔ asi gbɔ. Ne mi va yi ko, mi lɔ asako, ma de suku, ma do yevu gbegã, eya ko mi nya. Gake nu keke nye aƒeme dɔ, nyɔnuwo dɔ le aƒeme, ke kpue ɖe srɔ̃ɖeɖe ŋu be wòli eke la, megale fifie tɔwo me. Nu ma ɖewoe la, eya le míaƒe fifie, míaƒe srɔ̃ɖeɖewoe la, ekaka. Ta efia be mi gbe be mi masrɔ̃ nu. Nu masrɔ̃ ye na be egbe me srɔ̃ɖeɖea megavivi me abe tsã o. Akpe. Ke nu ka esusu be miawɔ tso nu be egbe srɔ̃ɖeɖe na vivi alo anɔ te nu abe tsãtɔ. Nu ke me kpɔ tso ŋue nye be ele be míagbe viwoe la, míabɔbɔ mía ɖokui, míasrɔ̃ nu egblɔ be srɔ̃ɖeɖe la, mɔdzidzi zɔzɔ wònyo. Ta ele be nabɔbɔ ɖe dzilawo te. Na eleke tɔwoe kpli nɔwɔ le aƒe me nasrɔ̃ nu tso wo gbɔ. Eye woƒe srɔ̃ɖeɖe le dzi la nasrɔ̃ nu tso wo gbɔ. No fia nuwoe, no xlɔ̃ nuwoe. Aƒe nage ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Sigbe ke nye Kristo gbia me tsɛ. Wobe woa cancel mi le Mawu ƒe aƒe me. Gake Mawu ƒe aƒe me srɔ̃ɖeɖe boŋ trã tsɛ eya le kaka wu. Ewɔ be nu kewo ke woasɔfowo woafia mi la, meva le zɔzɔ ɖe dzi o. Ta mekpɔe be mía fifie viwo la, mi ɖo to ne mi srɔ̃ nu. Meganɔ srɔ̃ɖe le kuteƒe, ahaba kple mɔwo dzi o. Ne mi le srɔ̃ mío ŋku ɖe la, ana be míaƒe srɔ̃ɖegbe me la, manɔ anyi abe tsãtɔ. Eye mía dzilawo tsɛ la, wone xlɔ̃ nu mi hafi míage ɖe srɔ̃gbe nɔnɔ me. Ele keke tsãtɔwo wɔe yie. Eviwo makplɔ nyɔnuvi be yeaɖe ko. Wotsɛ woalɔ̃ be ne ɖe o. Ele be nakpɔ aƒe me ɖa. Eya ta wogblɔ be da aƒe me kpɔ. Ta ele be nakpɔ aƒe me ɖa. Hafi viwoe la, ne yi atsuƒe ma, ke míatso ƒe la, ali ke. Akpe Ebenyigba TV. Míaƒe Venyigba, míaƒe dekɔnu. Akpe egba míelɔ asa. Míabia biabia yiwo ke hiã be míakɔ tu mía ɖokuiwo ɖo. Ke gakplɔ mi míagayi teƒe bubu míabia biabia yiwo ke hiã.